imam za dobrih 5 Moj internet je otišel. Moj internet je dead. Kar se nas slikali. Samo malo, moj internet je tak dead. Če pa imam slabi internet, no. Nehaj randomni strelat. Rambo, ne, mene si... Yes! Kaj si ven z mape še? Ker si me vun vrgel. Kako vprašam za koliko zaloja to shotgun, by the way? 60, 50, 60, nekaj takega. Kaj? Na taki fucking range. Kdo je steno to uničil? To sem glih rekel prej, zakaj ti falijo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nehaj! Slep sem. Kaj sem spet annoying? Kaj sem spet annoying? Kdo me je streljal, by the way? Gledaj, sem mogel vmes Enea biti, prosim, lepo, to je bil moj problem. Tudun, 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 tudun. Oh! What? Okej, A, tu okej. si! Jaz sem se zdaj čudil bolj, kje sem pristal. O, Čem naj- klapčki si. Kaj to je že tretji, ali kaj? Oh my god! Za 37 tropa. Jaz tak samo na slepo streljam, pa upam, da trofo nekaj. Veš kaj tu pistol ne bom. Ne, ne, ne. Čakaj da reloadam moj sniper. Mimi! Oh, what? Skozi vrata sem te trobote, Mihajl Stiva. Čakaj, Enea me, dobro. Čakaj, Na malo kaj. close range si ti dobil z infantry rifle, Mihajl. Vse sem mogel reloadat. Goddammit. Čakaj, to je za... Tokrat ne boš ti pred mano streljal. Malo prej si dobil triple kill, da je tega konec. Denied. Surprise, faggot. Goddammit, Čul sem vrata, vidim človeka. Hvala muže za to taktiko. Au! Jaz se grem po orožje, ki sem nekaj pustil. Goddammit, to... A, to je. Hello there. Kaj je bilo to? Kaj si šel v boj pa? Mogoče. Kaj tek vam, da je nekdo zelo blizu mene. Prav se Jaz sem bilo. A! Sem letel. Samo... Nice. Ti si v ono smer tek pač streljal, jaz si mislil, da bom tak okoli tebe šel, no bo še kot jaz streljal, ti pa si tak na enako točko. No scope. Bil blizu. Oh, what the fuck, dej! Pa daj, no. Ti si me tako zablokiral, samo. Ne. Kaj? Ne, tako samo tako vsi čipoli, to samo špej. Tak 15 če bi odkudar toliko naslov pa bi umr.
Bad feeling about this. Totti Bloom! Kdo je tu poleg mene? It's me, pa dropa se da. Pa mislim pa no scope. Mislim, da nisi mene. Ne bi več tega špilali, pa bi šli Apex. Še zopet sem ga headshot, še zopet sem A gram, to ti shit? no Ni fair, ti si v koruzi, zdaj prosim lepo. Jaz sem na Dixiju. Mislim, to se ne more. Mislim, ne, jaz nisem na Dixiju. No scope. Oh, ne nisi. Kdo pa te bi me začel streljati? Spet gre taka? Ne, ne gremo, ker me bo neki kill stealer ubil. Kak je killstealer, ni killstealer. Meni je ime killstealer igrom. Jaz nisem rekordal. Psych. Ja, daj priji sem. Oh shit, ti vidiš? Kaj se skriješ tu? Za skol stavaj. Why you bullying me? A tam si? Lahko prosim, eno sekundo do reloadanja, zaradi tega, da bi snajpal Mihajla. Dobar flanka. A Mihajl, ne? Boš, what? Ti si bil za mano. Že 5 ur trajam. 5 ur trajam. Peter poskuša priti gor. Med nogami je te šlo, to ti je šlo med nogami. Prisežem, na footage imam, to ti je šlo med nogami. To ti je šlo med nogami! Kaj pa če bi tako malo teloci? Mihajl, za tamo pazi mušic. Ne morem na vrata. Kada sploh katerikoli krat to? Spet gremo to, ne? Mihaj, imaš poleg sebe, kaj reš na mene? Wow! Ne, kihec celo. Jaz si ti stisnil double headshot, Mihaj. Ne, Ti si je nej. če meni je, kako se še Sledim tvojim gunshotom. Naravno sem te. Ne, ograja, bila deska. Au! Ja. Mihajl je zdaj 3 freaking... Clean up crew. Ja, 3 ko so Pač bili 3 kill steale je naredil, gledaj zdaj. Ne, bil full. Status ne, pač. bil full. Kdo reče, no, kdo je rekel, da? Ker si razčil troho. Kaj je znam, da sem tukaj? Jaz sem tu pri bambusu, alo. Bambus, reši me. Don't have any bullets. A pa Mihaj, kaki bambuski? Trying to no scoop, bitch. I'm stuck. Ima vam high ground, hihi. Kihec je fuck. low FM. Spod te bo nekdo kill steala. Aha. Ne, ga nema, niko ima status. Pa kdo ima status? Jaz sem da confused. What the fuck? Jaz imam ime killstealera, Mihajl ima pa status killstealera. Kihec je full low, ne, tak sam toliko. Ne? Fuck off, neće še ne grem več tega. Update se mi stvar. Ne boš ga ti kill steala, ti ko imaš status. Meni se Star Wars update all, what the fuck? Pač izgovor, ne. si me Spawn actually zdaj protection, update, spawn protection. Ne je. To ti je šlo. Ker ti si tak dolgo aimo mogoče. Če sem dobro sem prišel.
Kam si pobegnil, Mihajl? Hvala, kihec. 5 HP osnov, sem nas... 5 HP osnov. 5 HP osnov, by the way. Nehaj mušati, kad sam hardscope. Ne, hardscope, on. Pogledam v eno smer, me ene aimam, drugi smer, pa sam ti tak... Dva me pušata! Skjeri bo Enea stila, samo čakam. Jaz sem hotel Mihajlo biti, ki je prišel stilat onega, potem pa sem jaz prišel stilat totega, potem pa je na koncu Mihajl stilal meni. Mušec, kaj spet se gremo to? Pa ne, ker me nekdo od zadnji strela, hočem se iti to, ampak ne morem. Ah, shit. Mene lahko kdo dunkne, to je na mik, mislim. Jaz pa razumem polemike. A ja, ker je na košu. Na onem košu Jan, on iza smetije. Pa samo oni, ko ima spawn protection prijenotne. Mihajl me zgreš od zadnje. Ti si se premikal sem pa tja, pa si... 30 HP, by the way. Res. Kaj ti pomaga, če imaš 30 HP, če te snajpamo? Razloži samo, da... Kaj je bilo to? Jaz sem hotel Enea, pa si biti tak ne, on prej prišel. Ne, oooo! Haha, nikjer ni bom. O, to bi šel, ne, to bi šel. Gra! Še vedno so živ boys. 8 HP-ov, en SMG shotgun. Ne, oh god, Jesus Christ, Jesus. A nem čakal da te ubijo, pa je samo prišel metek mi direkt v glavo. This is my moment. Enega sem hit. Ahahaha. Kill steal. Samo videl sem, kak se nekaj premika v koruzi, pa sem strelal na sveta. O moj bog, kjec. Oh moj bog! Kaj je bilo to, oh moj bog. Nekdaj vijo mojo tehniko, ko jaz delam za snajpera. Prvo sem bil vesel, ker sem... Nam se šel tega mušati. Jaz grem na MA spot. Jaz grem na MA spot. Zakaj če shit? Skrbi, čakam te, au.